Ui, ui, la. So, che bellezza ora per venire a lavorare con il moped. Super, perfect. Da qualcuno, da un più grandi macchine, ci c'è un tec pitart. Caul abisa è buono oggi per venire a lavorare, ma ben è stato caulels da vos dis. A quera, per esempio, vengono da sur 10 gradi. L'engine di alta, l'engine che normalmente è più freddo al grigione insomma, ha una temperatura sur 1 gradi. Quel che les di, le neve liua. Ma da come viene glac liquid, ci viene caul. Ed è al contrario. Il redattore Gianmarco declara le differenti forme che dat dell'acqua. Buon, per il bagno verde è forse un po' freddo. Ma per il primo tè freddo, fatto veste da quest'anno, basta qui già. Per il mio recept prediletto trovi foglie di menta, 1 litro d'uova, 1 mezzo litro su di poms e quadres di glac. Con prima es do un bol al litro d'uova. Poi, ora do la gas e tutto questo vapore ci va in ora. Se l'uova diventa ficciuta, vaporesce, ma perché in sé? Aua è una collegiazione d'atoms, quel vuol dire una combinazione dels pli pins tocs che hai dat. Aua consiste o de 2 atoms idrogens ed in oxygen. Per cui cianciano i scientisti e da H2O. Diventa l'aua pli calda, anceven quelle combinazioni de H2O a s'ammontar pli a pli ferm. Al bollider scalda l'aua sin tocken 100 gradi. L'usa muenten ils H2O a schifeg che els pierden la controlla, rompono del sistema ort la reit. Sulets ein els pli levs, a sgolan a schaia e l'aria o del bollider en forma de vapur. E quella vapur ci non arriva ora, diventa da ciò fredda e croda in forma de guaz da ciò in avos ant il bollieder. Buon, per ciò che resta da più ova per mio tè freddo. Eint con la menta e lasciare sfreddire il tè. Ens vains in preins, più ciò da ciò l'oves, più fermas moven ils H2Os. Quasi l'ora ciò l'ova es in temperatura de ciambra. Tir 20 gradi se muenten ils H2O tot pacific vi e nou. Els fan schon quasi incupit a se tengen in vit lauter. A per quai ai l'aua è liquida. Sin scrolla immedial vi e nou, se va l'aua paia vi a nou. E pli a pli freida che l'aua vegn, a pli blanc ils H2O se muenten. Tir temperaturas de sot 0 gradi se muenten ils H2O lu insomma bo pli. Els staten eri avant schizzon un pau in ort lauter. L'aua gela ed ai dat glac. Se scutter mi squadrins de glac, ci sono intendi la glaciera, tantos bel dus. So de, passi pigli ora la menta, c'è il gust non diventa mema amar, masder il tè con il su de poms, e per finire enche squadrins de glac. Tu ad in un maggiul, e voilà! La steht ponir. Una giacca es roba schon c'è. Jes, nus es noch der del Freitsche, se weinse niebe, dessen se Gianmarco train jackes avons, trebe ve caul. Els animals che non da per esempio, let's an in peil che dat caula dels. Ma come vesiate las plantes durant un viern? C'è trick an letzes per bove fech freit. Las plantas in nos contorn sun schon vaira e roes. Co tenen quas beora temperaturas usce freides. Curcia l'inviern vegn van las flors, bösts de föglia ti la butten per terra e curcia la primavera vegn cresce toder c'è. C'è capita precis d'inviern. Ies, blerma se lunge de declarar c'è una planta ci fa c'è per quai c'è minciuna surviva otter l'inviern. Per quai faina 3 exemples. Un böst ci butta sias föglias per terra, il baduogn, una flor ci surviva per ida ses barlun, la tulpa, ed una flor ci crapa minci inviern, la cialanda. Mincia planta dovra più o meno sulai ed aua, ed d'inviern uslia crapla. Al baduogn, qual butta sias föglias per surviver.
L'aua cules nempe de las raïs, tras il trunch, tras ils roms, fin pro las feuilles. E tras las feuilles svapores bler massa bler aua, per exemple durant un ciot di d'inviern. Durant un temp, in gio ci dan zapa aua per quacia tot es jet esa da spargnar. Di mena mette il baduogn du tuon tots ies reservas ant ils roms ed il trunch. Il lein protegge las reservas del freit. Ed il bösc büta sias feuilles. Scha l'inviern vegn, l'ura esa finito cu la tulpa. Quella nu svezza insomma na più, ma sot la terra quasi las raïs de la tulpa da un barlun. E quel nu s'impipa dall'inviern. Tot l'energia mette la tulpa iolà, tot l'aua possibla, e sta be quietin sco durant un sön d'inviern, mais all'inlunga. Appaina che la primavera vegn e la pronta e plein energia da florir. Osanina pro la più povrina sort de flors, la cialanda per exemple. E la tocca pro quellas flors che crappan semplamaing del tot sche l'inviern vegn. Ma bot del tot. Als unics ci surviven sun ils semins. La crosla es usce dura che las reservas antalà sun protettas. Ed usce a mincha planta si acna via da surviver. Fabe Vega. È un musicist svizzer che va per moments in tournée con sua band. El suona d'Anton Bosch con tot els musicists in una tribuna con massa cazzolas. Mi reisets. Also ja, sind wir jetzt gut in Svezia. L'experiment? Un concert del tot il Stjerdum. Warum im Dunkeln? Wir haben viele Feedbacks bekommen an anderen Konzerten, hellen Konzerten, dass die Leute die Musik sehr schätzen und auch so die Intensität der Musik sehr schätzen. Aber es noch schöner wäre, wenn man das wirklich auch in dem intensiven Rahmen geniessen könnte, wo dann nicht alle reden und wo man wirklich den Fokus auf der Musik hat. Di mena leva la gliota sconcentrar del tot sulla musica e n'agnir distrat de d'altras robas. A la gliot qui a scuol para da plagiar. Mega cool im Dunkeln, das Konzert. Man ist mehr dabei, spürt das schon ein bisschen mehr. Und musikalisch hat es mich auch sehr überzeugt. Ma va ser plăcut și-l vezi. Fat a moi una canzone anche il Claire per vera del. Ma idere cool uscea. Ed usce es era il setavel concert il Stjerdum gratia. Os vegnins a trin siemi de den Töf gleich legal cor d'Oberspert. Na, po prevede quei pfupferli keu, ma bain prevede schöne keu in a Harley Davidson. Ina de las pian conoscentas marcas da Töf del mond. A nus muss sein da vus bo X in a Harley vus, ma bain in a maschina kina Buda a fac a Maia Villa el Grigiun, in a Harley che schicara, che neanche ugegel de di la cifra. Questa Harley Davidson, quella tocca su un altro level de tutte le Harleys ci dà insomma, questa è nemper la più cara insomma. Una bijouteria di mena, una boutique ci vende clinöz leva fare reclama un po' più interessante ed ha per qua la scha fabbricar la blaua Harley. Claire ist stat, il Töf des costair 1,888 milions francs. Las cifras de quell'on in gioce la bijouteria es nida fundada. Es han lavura 2500 ures vida quel Töf, qua füs scoschis lavures 100 dis tras di e not. Un Töf, c'è il chef della Bude Jürg Ludwig sto ossa lasciarir. Es schmerzt natürlich schon, weil es sind sehr viele Stunden, die wir investiert haben, bis das Ganze so da gestanden ist. Und schlussendlich einzig und allein zum Anschauen, weil es halt wirklich ein Schmuckstück ist. Es wäre schade, wenn der gefahren wird. Man bedenke, es spickt eine Steile her, dann haben wir den Lack kaputt. Das wäre natürlich unglaublich schade. Ed ossa c'è le snu pacchettaint con grande fadia il pront da dir alla Swiss Moto, la più grande esposizione de Töfs in Svizzera. Hai, quist Töf es proprio piuttosto un grand clinöz sco un Töf parir. Tjej, Töf. Abbiamo a casa con noi Harley, eh? E sei una flotta. Dina biala, eh? Ah, yeah.